sa chisen pat khuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong u mau phor habing ne ya cha prang bat ka khubor ha ka ni ka por tung ye pe ye ki mat ki ba kongsan jong ka khubor kumne hadin prasnem bala pendo on yu abyang ki nongrep ban pendon kam dakas bo dawai ki jing penmana badon kam na ka sarkar jilla shaki nongrep menta kasngi khat pratri ku nailar araja ar poar penbana ka sarkar bala sha byang ban shalan motion shabar meghalaya Jot Rathai ka hostel JNV Nongstoin dawa ka HYC yo kontraktor banchna biang. La penskam ya ki nongkit kam batkit khot jong ka UDP san sutanga saipung block. La play ya ka jaka de dok ha hayau chiap kentu u deputy director bande da ki bakho basuma. Ki paitnorep jong kajala shan kinsayo ban penan kambiang de kisbo dawai hakarep karyang jongki hadin prasnam bala pendukno ya ka jingrep leng ba kisbo dawai kata nadu usnam arja katsau ka sorkar bare mau usnam arja katsau kala pendukno ya ka jingrep leng ba kisbo dawai nrei manrep tenrai ne organik nrei nakliang kinorep kile kendu jinge banrep khamna penan kam sbo dawai kamtam hakarep sosau kubi pan nolor kiwe kumta kila juai ut bat pensngau syaka sorkar baka de banshim da kiwe pat kilenti kenang bekinla ban penmi yaki marap bandi omtang apo laga jong gajala henry wat sabar jala rukumju de hausna marjakat pra hadin balawan ka sorkar MDA ka bathamai nakliang ki officer ka tanat karep karyang harangkat ka jingkar shanlang u menteri badai pek ya ketika tanat ba bantai dor lengdo kila persyang banwan rabiang ya ketika rukom rap dak ba ais bo dawai bat menta ketika kam kala urlong biang hak baki norep menta kilayo biang banrep dakas bo dawai Barhakas ngi pale ka khat pra tergnailar arajar arpuar nakliang ka tanat karep karyang kala penlong ka jing kan ulang rengkat kinorep hak jing alang ka bala penlong nga State Convention Center Shillong hak ba menteri ka tanat karep karyang ba bantai dor lengdo ula don lang kumukong san nang ta ladon lang ru ka direktor jong ka tanat ka kong majau MLA ka sora ba Gavin Melim ba penyai sings im MLA ka moren kaneng ki officer bat kiwe la trishtom naga benda lini perkhat mulu bagi kontrol ni kini kam Kumulakran dari Nong Nikmat Nagoro Atli ki constituency Natrai ki kan mau ya ki por ki belajar Nadu araja kan pratar tak Bangikran dia kan ki isu Nagoi ke por Nagoi bunai Nagoi ke snap But the last meeting Baham he Kadai mention snap Kung yedon lang, but kato galing ki amali na po discussing. Bag nakuha man gusto siya piro, nakaliang jong ki amali ki bamna ko nidon lang rika, kaya kontip ngayo ko ni friend batki, ba Samlin, ba Alam, ba Eugene, ama nagidaw ki mamrakya, kidon siya ba? Tiday na tagadaw ki mula ko nidon lang rika, Kulay nakaliang jong ki, laphat na message bagi Sukman, bagiyo ilan ito kuwa. Kalau minta kopi kebiak, jong kinomrep joni po kejelah di. Kendiak kewini bagan ilo bentar. Aku apa nong ibi? Ba umrei bagi nomrep kijoni, bagi sang nomrep joni boper. Bagi rang mas nong hapo kejelah kejoni kuwi. Ini ki Elias tiba kinomrep joni, kinang penongkam. Ya ka chemical fertilizer. Jadi kalau ada nadu kesnam arja kasam. Hadir bagi sorkar kalau discontinue no ya ski. Kapan ai subsidi siya kinamrat. Yung ka urea, yung ka DAP, MOP, bagi SSP. Kapag siya yung subsidi, lingba kami ka fed, lingba dari refinement ka jangi ka ba. Ilapan ya kan urea hendai hadir bala penduk no kensan kawa pelong ya kinongrap ban mi siapa surau ban persyang bali kendu ya ki nong penian kita ki nong sensya bebat ya kabor kati lupa ki persyang bali kendu ya minister bapak ya garap kalian ki persyang bali kendu ya chief minister hendai kalong lenoi bagi kamlah bagi keren. Andai ngan kenmau lebih, bang kenmau, bang kalian jongki, nampak lami seluruh bang rak pelaka, bang perta. Bagai ni kesuan kensan, jang dah dan kenu kecingnya keren, kam dan kenu berjingnya perkat, nak bentar.
kecil ya juga nongkat. Dengan nanti kepor dengan itu ibi ngampat day UMLA dengan day UMDC, kamu pinter. Nagal yang berjona, makan mau di kepor, ngai kedua begini kiparlok, cuman bergerbat sengaru, tambah day nagal yang jona mau ibi. Kalau pesang berikan bagi bawah bahalok, akan murah. Oh ini suatu itu jengmu jeng sarkar kali bawah, bangin pelong organik steak, bangin rap samdawan. Tadi, tambah di nomor kijong ni, di badan hati tegi areas, mut nan cuang ni pi wedai apa ka, mau keren blok, mau pelang blok, soyong blok, mau kendro blok, kanar senang like blok, kita ki blok, idai ki blok, kiba ki nomor kijong ni, ngomong borok koi ke blok, siteng, lani lai kawa, idai ki bayam, nak ini ijarap. Kung usasaw, ukobi, upan, pag-ukobi. Imuli, ini tayo-tayo. Iwede ko vegetables. Today na takadaw, kanina kajing yayan, nanti ba kajing pagkat ka dyan. Kalau babalay, nimyo pa niya karen, nimyo pa niya pagkat. Namal kinongrap ki jongi ki ba hal itu ki ere. Umday ba ki rap banba me lade. Nanay ki rap bakin besar ra jong ki besar. Irap bakin D, siya syahan. Irap bakin Shalan, siya po Assam, siya po Mizoram, siya po Nagaland. Kung tatar-tar, pagka production kambay ka ba mula dati spa, dati hajartan. Pagkata ka ba ang kuwa ba nito ibi, kaya nakapor lockdown mo na kani, bangiyo aga data. Niyo iba kikali, niyo kikali kikomi, nagdagi, nagastay sa silyang ko. Diba, supply niya kiniki. Marap, nasini siya po locksmith, mau lengat, tatar di jaga, daki hajar kali sisi. Kata kamar tadi, kamar nak bentah, mulu bernyono. Jadi berapa jongi? Bagi kani ke mati bagi penmi, lada kim lapan saran sabah. Ngan itu ibi, batang hayo, hayo ini, ngan itu bila syukur, absya berat. Bagi pun pausan, bagi pun kendet yang hidup, naga yang di parlemen, iyo boleh keren, masuk komen. Bagi direktor, iwe direktor, niyo panikiran di kami. Niyo panikiran di officer. Isutu ya kaya kaba nikwa panle. Kata mungkin nyan mo, syaka, organik. Andai kamay ko sok, naman perkat na mendaki ni ng orang tujuh. Kusong sinong, ini para do prasnam juni, iba yung nakalimutan. Ini kalawan ke juni keren, nak uwi report. But ban konvensi kami kami doso. Nataray borok lagi, agi newspaper, lalan betul agi artikel, bagi musuh tenak ni persyak, pengerak yang ia kena fetalesa, andai tang kawin na kami. Kano ngilay, bani suksula. Ipay ba nung siyang sinang, idan hop, bani ho agi persyak. Alright, kami na masuk. Andai kaya kebangilan. Kano ko policy pengiwan ra, kano ko scheme pengiwan ra. Kari lang na kunta. Kapit kabiyan, jong kinong sinang jong kinong ra. Ya kani ka scheme ka pengiwan ra piang. Nakabenta bangin yo. Bagi nang ra jong ikinyo pantit piang irin. Lingba kami ko fa. Kamda isu kumujulong por mucho. Baganya gandai kajin persan ke jong ba inongra intiet inyo gani respo. Nakador jong company. Walapo lingba ke FCO kanwan ke FCO company kan ai po mi ko fa na mi ko fa kin sa pa. Bagin di haman di blok lagi ke gijir jaga ibangin sa identify nagalian joka di pamer ko. Kata kadai kejingan ra yang nila di scheme namar kejingot kejingnam atau kejingan yar jokinograt kalau kaba halo kata Sorkar jela ha kasngi palai kalashimye karai ban beteng biang ban ai subsidi hadu 100% na kabenta ka dawai sbo baju pendon kam ha karep karyang kabamut lada ka dawai ke syong dor san spa tengka ke sorkar kan siu ars pa san po bat unong rep un siu tang ars pa san po tengka
ia kene karai ka sarkar jela langba usembut menteri rangba ka jela uba Preston Tensong ula penbena hadin ka jinge kenduk bat kinong elam jong ka farmer cell jong ka East Coast Hills hapo ka jinge elam jong uba kan sing lingsiang Te menang ye show meeting UCM banya namar ba yakane ke jing supply kena dawai kan haban ya lengba jong ka mekofet te ngakwa ban pentip syapi hadin mengi show meeting bat kitu ki members jong kitu ki farmers jong ka East Coast Hills ngai tu iki banglaya shim ya karai ba ya ka subsidi ru nakal yang ka sarkar ngin ai san 100% lada ka dor kalong san spa kin nong rep kin siu arspa san po bat ka sarkar kan siu arspa san po kata ka dei ka mengishim ka rai ka ba najrong du UCM bat na bat ya kane ngin sa penmi ya ka notice lani ka notification ha kane katayo ka banwan lengba jong ka department ka bagi ong ka cooperation namar ka mekofet ka hapo ka cooperation ten nakatadaw yakani kung mga OIP ngin sa penmi hakan ka tayo banwan ban notify ba ka subsidy na kamentakin ni kitaway ka bangin supply ka bagin tit kini kinongrep kijongi ngin penpoy syaki lengba kata ka subsidy ka bangin ay san 100% yan kinongrep kata ka badungkong ka point ka bangakwa ban keren leni pan pensyai hakmat jongpi hakani ka por ya ka ka bangan nakaliang jongi ka sarkar hapo ka jinglam jong konrat sama ngila ya shim ya karai na lor bangi ong bangin sya biang ban pendon kam ya ka fertilizer mentaru ngin sya biang ban subsidize ya kane ka fertilizer kenang bakin baik ba nong rep jongi kin yo nong bat kin la bat kap kentiu ya ka kamai ka kaji ke jongki kata kadai ke benta ka benengkong ban ngalapen pau syai kedari ya kin nong rep menne hakajing wan joki baro ngalak keren ya ki tak basai bangi ke sarkar ngi penslur ya pi ngi don rengkat bat pi tang baha ka joka por bang ong bangi lift ya kene ka ban pendon kam yu fertilizer kamut ru ha ka joka por baki kum kinong rep kin tharu kalat kelenti ladala ba mdei ban susani than tang ha ka fertilizer namar ka de ka chemical mixture ladala bakiru kin persyang la ka jong ka buit ka bor yo don shu ka judge bo ka balak se ka pendon kam ni ki chemicals bala ban pendon kam ha ka thum ka tep ka jong ki ya kata ngakarpat nakale sarkar yakin nongrep ngin no nginem penseluruh than ya ka chemical nginem penseluruh than ya ki fertilizer ten re ha ka juga por ngimban se patru den mengi i ba production ka hial ngimban se habban ailat yaki tambah hak juga por ka jingketu jong ina sarkar kulong bakin persyang rukat bala banwa chu le sekilat kelenti de kumwekan na kamenta bakin penunkam de kisbo ke bala se ngi penmi hi nalaying la jong leni nala ka jong ka ri nala ka jong ka jela ka jongi kan mau bah ka we lada menta ni de basutu sai kedar lada menta gi stick bakan long organic lagi ong ko organic mission organic agriculture ni hapan perkat pada cake production lada 40-50% ke minus kai ka feed jo kinong rep kai ka banjia ya ke ekonomi jo ke jela ke jogi te ni hapan balance out de da kata daw ngong pi kane kade ke transitional period ka bangi kwa bakin nong rep wan la dingi sya ya keniru namar ngin ya kane ka bangin le ru ngin notify ya ki area jogi laki jogi jong haki block level laki jogi jong ki area ngin notify but haka juga por nakaliang juga agriculture department kan pelong ye kerja seminars kan pelong ye kerja workshop ba kin nongret nalor bagi pendon kam ye kin fertilizers lada don kelenti bakin hikailem ye ki kumno ban le yo le si da ka bangile da ka organic manure yo ka production ka kamkiu de itai benta tena kadang wi ong ba side by side kamla ban ong bagi sukang bai sebab ya kanunu ka kam gin su ong bagi sukang kan san sebab te syabiap jala ban yap ja syabiap tangan la ban yap tangan bat kala ru ban kata ya ke ekonomi jong ka state jong i barok we
ngatrai ladengi pai biang syakatu ko order kaba nakaliang ka Honorable High Court jongi ka laai ya ka we ko order kabedei bat ka export ya umausun lane limestone kabadei haka arploiterik ubenai jun arhajar arqua ka High Court badon burom jong jela mekla jong ikla ai ko dar ba haba pi export ya umausun udon arjai uwei ong major but uwei ong minor tena kata kadau ladaya haka kerteng jong ke major katkum ko order na ka Honorable High Court kong ba pila ban export. Tinrei la day haka kerteng jong ka minor ka bamot pinum la ban export. To, tinakaliang jong ka sarkar ngilale kumno naman ngiskutu kan don ti issue kabikren sa pangka minor and major. Tingla take up bat ka Ministry of Mines and Coal Ministry nang ta susu la take up bat ka Commerce Ministry te ka bangas ngobahaban pentip yapi ban nakaliang jong ka Coal Ministry bat ka Commerce Ministry naka Commerce Ministry kadai ka bangiyo ya kani ka clarification ka notification ka pasay kada na Director General jong ka Foreign Trade Ministry of Commerce and Industry Ministry bat kata ka clarification baki ay ka longba ya umausun be it minor be it major la ban export sa Bangladesh lani siya kanukanukari hapo ka pertay barokoy te menne ka don ka hearing hakaba ka Honorable High Court hadin baklayo ya ka affidavit ka ban nakaliang jong sarkar ka pa lengba jong Advocate General jongi Amit Kumar ka bang sngo bahapan petip akan ka por baka court ka Honorable High Court menne kala ai ya ka oral observation bat kata ka oral observation kalong ba kanum khang menta ban export ya limestone la kadai minor leni la kadai major de namar nadu utu benajun ko mga ong yapi ya kasalan ban export sa Bangladesh ubaya ka keteng minor ngi claim isu salan su like no tang yu major tenrei ngasngo bahaban pentip sapi ba menne kasni haka hearing ka bana kaliang jong ka Honorable High Court kala ai kalong ka oral observation ka ai kalong ba kinum khang ya ka export katum ka to ka affidavit ka bana kaliang ka Coal and Mine Ministries kala ai batru ya ka order ka ba ngiyo na ka Ministry of Commerce ka ba hapo Director General Jong ka Foreign Trade kata ka bang akwa ban pedip banang ni sekmat ya ka salan hakabay day bat limestone major minor ka sarkar jela kanla ya ka ban isu biang salan ban sedang biang ya ka ni ka export ka HYC Nongson Circle hakajing lam jong usamla Reddy Fernandesun General Secretary pat usamla wat bor nonglang Educational Secretary rangkat lang bat kit khot jong kaseng kilayo ban lit jurip yakaway ka jakasa ni hostel jong ki khana school JNV Nongstoin West Kasil District kaseng hadien ba kalayo jingtip ba kaladon kaway ka jakasa jong ki khana pule ka barang shudep shna dang tang hakini ki kindiat snem Henry mentapat kalajot lapra bat bu hakajing ma ladaki khana school kisa hagate ka jaka kumta kilayo bandit pit kloy bat kilayo ban yakendo yo principal jong te ka jaka pule bat tokit benia halo jong ka ni ka jakasa nakaliang jong u principal ulaong ba omdon jingtip ki batikna halor kani manuba pentrai namar nakaliang jong uru udang shuwan kumta nakaliang kinong ilam jong kaseng kilaong bahalo kani ka jingtrai toti jong ute u contractor kaseng kan sawat bat bodden ban lap manuba pentrai bat kaseng kan om aila satya henry un hapan pentrai bat shnabiang yakatei ka hostel nakaliang jong kaseng ilayo ka jing ujot na
Ala apa nong nak kini kita ju kita school bapa school ni apa Genwi. Kata kajing ujar kalong ba kadon ko ke building ba kontraktor yung patip ada mentau kontraktor udah wan uji tambah nakalian ka sa government ka ka pisa ka kata kami galia government construction corporation ke habang ina lek ban jurep ya kata ke building jong kini ke junior student ya kata ke hostel ina lap sibon ke generator da kontraktor ke mereka mengaong na dumne ba hadu metangi patip bau day ane ubi kontraktor mereka nak kalian dengin kung kaseng hi din mengalek ban jurep Mikirkan nak baca bangin salap ya ki bar pa kumbangi lay imena mo tingin salap ng baka RTI ba mano ba di kontraktor ba kasnem katno ba pentre ya kata building ba bakan dialong hadu katto kumba nilai ba along segment sisa manong ba kini pa kin phasa ikon kata building let's say nga manong ba kalong ka ba kabai kabang isong niya nga manong ba ni kung kaseng hi ya kan habede bukan ikat kami saya cakmat but in budden in ba ka RTI but hangtang in salak but chai ya ki bar pat ba kontraktor ule kumang ni but iyo dikit ro ba kate ka building kanang long tang nyok rasnem pati kantre katay ndray menta sila wat hero na dala ki jong smart mo ba kate ka building kalong kumno gani ka building ka bangini yang menta nadu dengan bakla jari we ada lesna kan ke building mere hadum ta kana scam kan ba katai pada kumbang yo jitip nang tai ba tang nyo krasnem mere kan ke building kala long kumtu tin kalian tung kaseng hi iso ba nang ba yo ten yo nu kontraktor basre katai uhaban wan ban tre ban bahabyang lem kumtan kalian tung bisa ya jadi parti linti ka United Democratic Party East Giant Hill District matakas ngi ka lapan long ye ka jingalang hasnong sutnga ha ka balajit bat pinskam ye kinong kit kam bat kir khot jong ka san sutnga saipung block ha ka ni ka jingalang lai don lang rangkat kinong elam jo ka UDP na West Giant Hill District habakren ha ka jingalang u president ka UDP na West Giant Hill District u badiu MDC barim u ba moonlight pariat u laong wat khmi linti ye ka hinyau giant spong nari lom giant tia lara klem ka jing tre shitam kani ka long ru kum ka jing ka siu ye ki he UDP ki badon hasilong namar kim jumi bat kim jule shano ru henry shushong ba hasilong u deputy CM jong ka Giant Hills Autonomous District Council u ba laski rambai u la aimen sem ye ki nongkit kam bat kit khot jong ka UDP san sut nga sai pung block bakin tre shitom bat punjab yo kurtong ka UDP hakani ka election ka banwan u president rang ba jong ka UDP na East Giant Hills u ba fairness bare u badairu MDC jong ka cleariat u la ai ka jing khub lekit bok kit riang ye kit khot bat ki nongkit kam jong ka UDP san sut nga sai pung block ha ka jo ka por u la sneng u la kan tu ye ki bakin don ye ka men sem bantei bat ban penhe pensan ya ka party layo ru ya ka jingkren na o president jong ka UDP san sut nga sai pung u ba Rocky Well sut nga u MDC barim u ba Dishes Pochna, President ka UDP Youth Wing East Giant Hill District uba coming one tlang, u Secretary UDP East Giant Hill District uba Kit Bong lang nong tudu, u MDC Shangpong bad uba Tebo Suchang. Kinong kit kam jong ka UDP san sut nga sai pung block ki bela jet bat penskam ki kentup ya u President ba Rocky Well sut nga, u banakash nong sut nga, u Vice President ba James Lee W. Dhar na sut nga, ki Working President ki bagentup ya uba Dishes Pochna na Rata Chera, uba Shanbor Lamare, Namuk Kempan, uba Nangpoi Paslain Namoriam, u advisor ba Emlanki Lamare, u secretary ba Dao Lapasam na Chirupi, assistant secretary ba Hem Chermang na Jalapet, kumjo ru lapens kem ya ki arf kan ngut kit khot ka executive committee. Lapens kem ki te ki nong lam bat kit khot jong ka UDP san sut nga saipong block da o president ka UDP East Giant Hills district ba finalines bare u badiru MDC jong ka cleariat. Ula ai ka jingkub lay kit bok kit riang ya kit khot bat ki nong kit kam jong ka UDP san sut nga saipong block ha ka ju ka por ula sneng lekin tu ye ki bakin don ye kemen sem bantai pat ban pun he pensan ya ka party ucak dia apa jai perlu ni sinu lai ko kamu yo la ni punyi pen boy ki wa het yo ngi tai ni tau pai ki kia ka chon be ngi jai perlu wo penne ke ka jiman pna be ngi wo penne ke ka jiman wa be ngi wo penne ke ka jiman pna jiman ni yo tre be ngi to do la de embor i tai tai
Kau madong ni wa imam sim ni. Kisim di yang itu ke district council wa ka assembly hitai. Te ko em kami itu ura ibu brui hitai. Nei benta we fight nei benta ka ke chon ke yang i kijai group na. We fight nei benta wa ka preserve na ni ka ne yang ni ka culture ka identity ke yang i kijai group na. Ki khenro ki manpa ki em ne kasni kalawe yung kijai group to em go ha i. Em go ha ki em go ha nga wa i chainu ye lam ye kijai group. Hapo yang rile jong ke yang i lada ka hunyo trip hiam di ibro i mem jinge ne bentau yo e sencari tai lani ne bentau yo ibu e ki buri tai ki wo ile ne benta yong i bro ki wi da ka mu yu president ni kasni kajingwan ka yong ini kasni ka mo ne bentau form ini ka saga yong kasutnga Saipung constituency te wa ni kajing chichem ka yong ini kasni Batleng bagay ni kijing kelam ko yung mga kiwa kajak. Open perkat ko cho yang di UM ni kasni ini. Nado ki Monday ki khandro ki khlod kiwa he kiwa sien. Kat ni de MPs nyaw ko men thap ti ne benta ga yung pi wa pi wan pin ni kasni. Dang khut cho om bai ale yung ishagan ka party UDP. Kanito do ka hi po mag contender. Ne benta u pha bru he tai o yada yang jai bru kayong i kasi phe jing he ni tai em bai ko kamado man ne henry wat haprdi yong kasi phe jing mun le kamado man ne kasnam hi kayong i phe na lai chinu henry ka wakat do ito boy o chayung yong kabe yana ilang woro abi dongkit kami yang partai UDP jadi itu pada kam partai yang i pada ani do jingtung yo partai himud yo nga toni da nei kami wo yo ya panhe panroi panpa yo partai UDP apo yo ani asan sutanga Saipung constituency tamnu panhe tansani ka tenalang yong i ines ngi dang mani udang chutung udang lum takarpa di phi hosian benang ya ibu mudia i amnoi krekam jika itu wipenroy oleh parti. Dari ini, naloromani kena dari poi petan jajing bakla ada jing pelai yang ini. Kentu berkarpa di hilang mero. Doi presiden yang awal jangkia, amjo, MDC, hausian yang parti. Pi deman pi kita diam tim timun yang ini. Bayarap. Henu ipor bayam kami pi siapa bayarap. Haman lagi program IMDC UM ini waro. Bagi kandidat kuda ujian tapi kipai ba. UUP wa itu lai rutin dapat ke parti bagi penjol. Yang kandidat yang berikan 500 konsulasi. Hari ini kepasnya suku orang wayu yang kador kemat kiompi. Wapi itu kinong pan tiket yang kandidat kiompi. Ini pan tiket yang kandidat wapi penyimpi. Pito kenong pan tiket yang kandidat tani unong yalam yang kandidat wapi upan tiket nak UDP. Siapa bah? Jekla cutong. Ngau pan yang kejubai jekla cutong. Nebenta. Ani ke parti kenanggo kandidat yang wadajet tapi kipai ba yang hiu penjol. Nebah i haki kep bon kementa wamyo i emlang curuk wapi man gesni pi kam kipai ba. Wayo ya kelam bru, ya kelam dok kelam jor, ya benta kuhi kesan, ya kandidat wapi damut pada upi damang. Nasional netai, canggih si tahun ini setuina, nasional netai, agi jandils means yok yang ini yang jangan spong. Ngajo mencerai, orang lele pikat lele, ya nyau jangan spong, yok dia pikat. Pim yok su, orang ni belai. Bagi sombong ni si jaga pimjo ki pimjo ksa pimjo bi pimjo lai sino ki song nang sulong ki batai nang video jang spong klem trei bodo mante yang kamu krestomi em kamu kitkia jari kam jari blok jari circle waga district churuk ya krenang churuk yang dewi jingmut dewi jingberkat dewi dan imsib kamu ni tayo kung klani yang kapatio ni
nangwa yung field job ite ko ong Đây là trong các trong người sử dụng đây và tay vì nhau đang sử dụng trên nhà của chế quan đây họ qua vì nhau đang sử dụng cái system nào mà bình nhau yang như nhau đang sử dụng lên tray và expect và community và bình nhau đang sử dụng để bắt đầu kami để ban tray system ya được sử dụng ban mi district và repair like tray they organize meeting behe they giberit namba kibril kini to iga party jongi agar kom ke bede dalam kre ngama ki dalam kre stom po che am yo luti de bai chong ek thao ni de poi be jwai a wi de ten poi a chen tia ni yo biang ni yo jai stom le yo bi la bi kre stom kam ke jing tristom kam ke jing krelang ke jing itali namwa yo poi biang itu nyau spong kam man osnem kakndes ba kende ba ora ka Juwai Presbyterian Church Marketing Management Committee mantakasngi kalayo ban pli pai ba ya ka jaka de dok ha ne ka fish retail outlet ka badon ha launch up Juwai bat kini ka jaka kalabiang nadong shadong kat kum ka jingdon kam jong ki tiar kitar ban bu ya ki dok ha bakin long ki ba khoi ba suba ban bam ya kani ka yau latei ling ba jong ka jingra pisa jong ka nat fisheries ka ba hadu 100 lak tengka bat 100 lak tengka na ka JPC ka balong baro shipau lang ya ka bala dip ban issue ha ka sautrik banai ba shipau araja arwe Hashwa ban play ka kaladon ka jingalang balangkot balapanya da Reverend E Nongplo ubade usherman jong ka committee layo ye ka jing pule na ka tin ka jong ublay bat duai na utumen basan H sutnga ha ka jinga don lang jong ukongsan umaji suchiang deputy director jong ka fisheries ka sarkar jila usambot kongsan ma arrembui superintendent of fisheries umake suchiang retired fishery officer West Giant Hills nalokiwe kiwe di ki basha khot ngobha Bon ma ki district lai hole age ne bhanga pa ega West Khasi Hills la de yo si tu la tong ai ni yo kom chna yong phi te go byang ba se e khule si po ne phi gam ga Juwai Presbyterian Church ne bha ni ga jingle yong phi man ga sket ko job ho pa ega kom man yong ga building yong ga structure yong ni building te e khule si po ne phi ne bha o e crash tom phi man ga jing harap i la gam ga department ura ga i gam ga department limba ke jing crash tom yang pati kam ka balang ni Juwai te ko kwa ong wa yo pi ni retail outlet kam ong marmbo itu mut ke jing temu yang e mut wo dai ni ke kha ko pen mi na ke ni district ke kate to ke jing temu marmbo am go ga retail outlet ga office ni ai tai kana pi ke tu da dap slam da ron tu ga retail outlet itu te em ki perlok yang ngani ni Juwai le go sa si slong yo anya chem yang ngam tu ta ong ki dai khai noi ta ong dai khai te lai thiet dia tu ta man thiet ke ta kom a le go yo sup mut khot yo subai yo ta ka ta kha le go fresh ta ka da bo ita ka syntax ta borti mut ta kha le go im to de je de bro tu a e nga de ni tu mut a le hai tu mut khot ka no dong chadong te man da kam te hadin chi arbna le bnai ong nga te ngam snyau bang de gini ka khan wi ni yo na du nei tu ai ga ni la the ta khan la sat ka dor la te yo bi gini ka kha o man fresh yo mut ka tie song ka em de go wi ta fi jan bun ni wala khu la snyau thu wi te kani go wan andra ta slam ha mut ka tie slam em de mut ni vitamins la da dunna mo te ka to ko ong pi o kon flur pi la da e dis pi chen ni go itu di dekat lokal, mah dai ini uman kam ka showcase, jadi mah kita kira stom ki farmers yang ini UM agak di district. Dai na duwan lan si iya ka Makhalia State Aquaculture Mission kejipan mi dekat doku ka di kisu cha sam cha da poy yang sa kat pra kat kendejan metric ton haga cheese nam cheese. Kaya kijing temu yang kini kita ka haga penmi ki to ubami yo ye ki vitamins yo ye ki ki mentoy ki income knang yo ji ku te ya met ka phat ka yong yi ta kar nang lagi por yu ki ka sarkar lang ba ka ni ka blue revolution ki ka da don re ka kom dai ka kom dispose ki ka ka chayao cha han nen man go khoi ku suba ta nei te daw lang ba ka scheme blue revolution hosnem arajar khat pra khat kan de yo ye ka ni ka scheme hai ni ka jalla ka yong yi
yo aging erap di yakin niki wa chomdai yakin niki yaw ki hat awro jalla ka yong i khnang wo ki kha ki budai ha yaw hat yo man ki wa khut kuswa manabam li yo man ki idawai do pohon ya ka do ka prang yong kete to ojing thmo yong ka ni ka retail fish outlet kamo omnes dang ni ka retail fish outlet ha jalla ka yong i husnem arjar arpau yo sanction ng kongi dre i ha ko bes jain tikete to ka fast fish dre i ha ka fast fish no bes jain tiam em yo ya ka second fish house name arjar arpau wi da ye ni ka retail fish outlet hai ni ka ban kom du yo to arkadi hidon ko wi wa agent kita ya pensin wa ga wi ban hai ni JPC te kumtung ila poi shaka bukut jong ka thup khubor sa shi sen pan kuble shibon ya fi baro tat hadu bengene shambyang kuble shibon